se ti radi ovaj video. Ćao, drugari. Ona mora svaki video krenut na isti način. Evo nas opet idemo na jedan putić. Ne predaleko. Nemoj umret, molim te. Ne predaleko, ali dovoljno daleko da avionom idemo. Tako da vrijeme je za Beograd. Snimat ćemo koliko nam se bude dalo. Može bojler. Kiša pada, trava raste, gora zelena. Nakon 50 minuta aviona stigo smo u Beograd. Zašto smo uopće došli u Beograd? Iz jednostavnog razloga što će se održati jedan zanimljivi koncert benda čiju fazu sam ja prošao davne 2015. 16. a ona trenutno ima tu fazu. U Stark Areni će biti Lexington Band. Buzom smo došli tu do željezničkog kolodvora koji nam neće trebati jer nam treba hrana. Imam nešto pojest, pa prvi u nizu muzeja i u 3 je check-in u hotel kojeg ćete vidjeti malo kasnije. Bili smo u jednom lijepom restoranu, Klub 11, pojeli smo, sad smo malo boljeg raspoloženja i zaputili smo se prema muzeju Jugoslavije. Ovo vam je to sve omogućila. Sve sam nam obezbedila. Titov grob na koji su inače ljudi u Jugoslaviji morali ići. Ali očito se neke stvari nisu promijenile jer moram i ja sad ići. Velikim slovima je autor, a malim slovima je eksponat. Na primjer, ovo je žena koja nosi makedonsku tradicionalnu nošnju i to je poklon Titu za 73. rođendan. Meni se više čini da nosi kamenje. Evo i druga. Inače, samo da znate, ovaj muzej je uveo nešto što nas je potrefilo u ovom trenutku. Danas je četvrtak, prvi četvrtak u mjesecu ili ovdje mjesecu i njima je besplatan ulaz u muzej. Dakle, besplatno smo ušli jer nas je potrefilo da je danas četvrtak i da je prvi u mjesecu i da gospodin kojemu ne znamo ime je bio ljubazan jer je samo rekao propadamo ko gospoda, evo vam karte i to je to. Drug. Znači. I nemamo ruksake, da, to smo isto uspjeli uhljebiti. Ljudi moji, došli smo prije par sati u Beograd, još nismo u smještaju bili. Sad smo bili u ovom muzeju Jugoslavije i nadam se da smo sad krenuli napokon po te busne karte za trolejbus i da krenemo napokon. Ali imamo vodiča koji ima svoj itinerar ovog puta i... Sve sam isplanirala u minutu. Ima da crkneš. Koliko ta minuta ima sati? Put bi, bez da smo išli do muzeja, bio jako konkretan. Ti dođeš na aerodrom, spremiš se, jako jednostavno izgledao naš let, znači amplituda ovako, taman ovo, nismo ni bili gore, već idemo dolje, 50 minuta je trajao let, imate bus,
direktno bi vas doveo ispred hotela, da mi nismo išli okolo, ali i direktno tu ispred hotela. Na prvu hotel ima prelijep pogled, nalazimo se na 6. katu od 7, s tim da je 7. kat restoran, tako da tamo odmah smo bliže doručku. Sutra nakon doručka idemo na jednu kratku turu sa vodičem po centru Beograda. 3 sata! Da, 3 sata. Ja sam rekao kratku. Mogu ti sad dati neke opaske? Kakav bi to boravak u hotelu bio da ne probamo malo i spa centar koji se nalazi na -3, ako se ne varam. Ima tamo saune, ovdje je bazen kao što možete vidjeti. A sad idemo malo plivati, ne? Naravno, prije spavanja treba ispratiti i Dinamo. Podržava se iz daleke Srbije. Ajde Dinamo bre! Dan koncerta išli smo sada nešto pojest. Idemo na turu po gradu. Evo, to si rekao jučer. Sutra idemo na turu po gradu od 2,5 sata. I sad ćeš danas reći, evo danas idemo na turu po gradu. Znači, predosadno. Hello darkness my old friend. Da ne bi zujali po gradu kao neznalice, imamo vodiča koji nas vodi i pokazuje ono što je bitno. Koliko će to trajati? 2 sata? 3 sata. Ajme meni. Da vidite ovaj pogled. Zanimljivo mu je. Samo se pravi. A to, ajde. Još malo. Reći da si u Beogradu bez da kažeš da si u Beogradu. Završila je tura. Bilo je jako lijepo. I tako to. A gdje se sad upućujemo? Idemo u restoran 3 šašira. Kojiš 3? Nešto zameziti. U Zagrebu su 4, ovdje su 3. 3. Valja što god i pojest u miru, mislim, samo ćemo pojest bez mira. Malo misli o Beogradu danas šetnja gradom. Dakle, ti ljudi koliko mogu trubiti, to nije normalno u prometu. To se ništa to. Baš sam rekao Ružici, nisam toliko trubljenja čuo u Zagrebu u zadnjih pola godine, valjda koliko tu. Znači, fitilj ne postoji odmah. On the bright side, ipak evo što smo i dogovorili, koncert je za 45 minuta, krećemo prema tamo. Samo se nadam da mi neće uzeti GoPro na ulazu. Mislim, pa neću gađat njih s GoPro.
To je bio koncerat. Naravno nisu mi dali, to jest pročitali smo da baš GoPro i ne može unutra, ali nisu me spriječili da malo posnimim, bar s mobitelom. Bilo je onako kako smo i očekivali i sada treba se vratiti kući. Evo nas na aerodromu, to bi bilo to. Vi ste na kraju ovog videa koji gledate i vidjeli ste kako sam ga složio, ja još ne znam kako će izgledat, tako da možda ne bude dobro, možda bude dobar. Ako vam se svidio, to je to. Hvala što ste ga gledali do kraja. Do nekog drugog videa, doviđenja. Sve krivo govoriš.